مين؟ انتوا مين؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ انت ليه ما هربتش يا سينو؟ ما لحقتش، وبعدين قلت كل مرة بجري أجرب أبقى شجاع، ويا ريتني ما جربت. المهم دلوقتي لازم نلحق نتصرف، دول ممكن يموتونا. مش ممكن، هم أكيد هيموتونا. انا ما جربتش اللي هعمله ده في اي مغامرة قبل كده، بس المرة دي لازم. هتعمل ايه؟ هتشوفوا. اتروعا